kodwa ke silapha ekuthenini isiphandla siwuphawu, isiphandla siwubufakazi. Sesiyahluka ukuthi isiphandla leso sifakela ini, kodwa akutshintshi futhi akujiki ukuthi siwuphawu futhi siwubufakazi. Ziye zihluke-ke nangemibala, ngoba khona esibomvu, ngoba khona esimhlophe, ngoba khona esimnyama. Ziyehluka-ke imibala iphandla ngendlela ezintathu. Kusukuye ngesilwane leso ukuthi umbala waleso silwane unjani. Nako-ke kubalulekile nako konke. Isiphandla ufuna ukuthi wazi ukuthi usifaka amakwenzi enjani, njengoba sesichaze ukuthi siyini. Ukwazi ukuthi sifaka amakwenzi enjani futhi sifaka abantu abanjani. Akuyena wonke umuntu ovumelekile ukufaka isiphandla, futhi akuyena wonke umuntu onelungelo lokufaka isiphandla. Imbaxamile, akuyena wonke umuntu ovumelekile wena umuntu osifaka, futhi akuyena wonke umuntu onelungelo uzakulekelela usifake. So ukuze abantu bangadideki, ngiye ngithi mina into ukuze uthole umhlahlandlela wayo, qala uyisho yona ukuthi yini. Uyisho kwakho igama lento iyazibika. Sike sakhuluma lapha ngempande sathi mabopha ngezokupheka uvula kuvaliwe, yabona yenza into because igama la ikhuluma. So yonke into igama nje. Uma understand igama ukuthi liqhamuka kuphi, uzawusena the whole thing ukuthi iyapi ukuthi yini. The word isiphandla chaza ukuthi uyaphandla. Yini ke iphandlayo? Ukuyiphandla into sokufuna ukuthi ikubone kakhulu, ukubonakala eduzane nayo. Ake sithi uyenza umsebenzi othile wenhlanhla ekhaya, unalo ilungelo lokufaka isiphandla ngoba usuke uphandla leyo nhlanhla, usuke uphandla leyo nhlanhla. Ingani nawe uma umuntu uhleli bese kube khona into ekuphandlayo ingena lelisweni lakho, izoku-irritate ngisho. Uzolebona ufuna ukuyinwaya, ufuna ukuyikhipha lento engene phakathi esweni lakho, libulingwayo ngoba ya-irritate into mayekuphandla. Awukwazi ukuyeka, awukwazi uhlala ungayinaki ngoba yakuyenzani, yaku-irritate. So nesiphandla, njengoba sithi isiphandla kusuke uphandla umcimbi lo sukuwenzile. Njengoba ngithi mina ke sithi wenza umcimbi wenhlanhla, so uphelele umcimbi manje sekuthatha isikhumba, usuphandla leya nhlanhla ukuze lokhu bokuphahlela nalokhu bokwenzela umcimbi sizazi lesenze ukuthi uze uyofuna isilwane usiphahle ufake wenza umsebenzi sibe impumelelo. Ufuna ukuthi uziphandle ukuthi idlozi ngilikhulumile nalo, ngiphahlile ngaceda ke manje sengiyaliphandla idlozi ukuthi le nkulumo yami libele linyakazisa lingathuli. Ubona abantu benza imisebenzi bese kungalungi lutho, ubona abantu baphahla kungalungi lutho, ubona abantu benza lokhu nalokhu okuxhumanisa bona nedlozi kodwa kungayenzeki ingoba abanzani abaziphandle. Mangabe bayiphandlile baphahla ngendlela ehoro, siyeza lapho labantu abayiphahla ngendlela ehoro ukuthi igejaphi. Sekuma manje ngisekuthelini isiphandla ukuze kuphume igama lethi isiphandla siqhamuka kanjani. Siqhamuka ukuthi lento le uyayiphandla ukuthi ikubuke, ukuthi ikwazi ukuthi uyayazisa. Njengoba nawe uma uphandlwe yinto la esweni ungakwazi ukuyiyeka libulingwayo until ufuna ukuthi iphume, that means uyenzani? Uma ikuphandle phela it's a problem because it's irritating you. You cannot be irritated by something that it makes you happy. The only thing that you irritated is inkinga because irritate, yabona. So nawe uze ngenkinga ngisho manje uyayiphandla manje ukuthi nginakeni ufuna impendulo. Manje mase uziphandla ngalesiphandla lezi abakini bazohlala kanjani bangaphenduli ngoba phela wona ufaka isiphandla uyabaphandla kancane kancane uma bakubuka bathi eish konje, yabona. Ngoba khona abantu lethatha kancane khona abantu lesavila lapha khona amadlozi amabi nawo wonke lokho. So sizoyinaba sihlukanise ukuthi okay isixuba kanjani, kodwa manje ngiyathemba ukuthi wonke umuntu uya-understand ukuthi why isiphandla sifakwa nokuthi igama lesi siphandla sichamuka kuphi. Because umkhulu you know ifana even though asikhulumi namabhidi, ifana nomuntu mangikhipha lamabhidi wami yena uyayihala ufuna ukuyifaka.